Dobar dan i dobro večer youtuberi, tačnije. Mnogi su mi do sad pisali, reci mi molim te kako da stavim sliku koja odgovara mome desktopu i koja će lijepo izgledati na njom. Pa evo, odlučio sam onda da napravim taj video. Uđite u vaš internet preglednik. Kada se otvori vaš internet preglednik, u Google pretraživač kucajte HD Wallpaper. HD Wallpaper. Nemojte ulaziti u ove, pošto te slike nisu baš HD rezolucije. Evo, uđite ovdje. Ovdje imate mnoge vrste slika, ali meni su najdraži Ivica. Sada vidimo neku, evo vam je zapalo za oko, The Crab. Ima rezoluciju za moj ekran, skinut ćemo. Kada skinete sliku, otvorite, desnim klikom kliknite na tu sliku i idete Set as Desktop Background. I vaša slika je uspješno postavljena. Za ovaj klip bi to bilo to. Naravno, pišite mi šta želite da snimim i ja ću snimiti. Do sljedećeg puta, doviđenja.